فسحانه آمیره یک جه آواهین دیروکی ین استانبولیه گوج آلیه شارداریا مزن یا استانبولی هاتیه نوجن کرن و بوی جه هنره به ناو آرت استانبول فسحانه جبو وکرنا و 19 برهینر هنری و 300 هنرمندی بشتاری پیشنگاه ویبون یا به ناو دست بکرنک جورتی گو هنرمند کردانجی جهد ویده کرتبون وسا برهینر کرد محمود وندا کوینجو لسر وی چالاکی دا آخوه در استانبول'e de دو hep peşengeh avakiri yek ji pirani ji xortek kurda hunermendi adı da ji peşengeh yine taybetti bi navê Amerikanın ve çi Kurdî dîmenê be emanetî ev peşengehînê mijerê wê jî li ser çi ye li ser xwezayê ser talana xwezayê ser kaosa jiyana Türkiye هنرمندان برهم چکرنه و نسروی کنسپت تکمه هی هنرمنده هم ببجین بنابو دنگ جهان جی بنابو دنگ محمود جلایی رهی شوال جی بینگولیه اول سر جغرافیا بینگولی گلک رسمات چدی که لسر بیرو بیرانینا بیرا بینگولی هم ببجین جغرافیا کردی سلمت گلر هی fotoğraf keşeki avcı liser ve arthejada ve davet çebiyi Kurdistan'a lisem Suriye dimelek bir heyura dimelek kırbar keşi Mehmet Ali Boran heye video artisti bu kadar Mehmet Mehmet Çeper heye avcı hünermendi her çağı avcı video artisti Mehmet Hallat'ın da heye binabu denge Vahap Avşar heye binabu denge Dizcim em vejim yerdin Ferhat Salman heye jinav jinade em vejin nefşenü pelda aytaş heye vakave Bahar Saruhan heye Derya Cırık heye vadaji jin xortun Pirani wan hünermendine hev çağım navın ressam jihanin em vejin hünermende performans jihanin Türk xabatê wanları Pirani li ser pirsgirêkê me Kurdistanê ne li ser jinayê li ser sînoranın لسر اکولوژیا کردستانه لسر خزایا کردستانه مثال حسن چالاق یاجی محمود اقدمیر ام ببجن لسر مزوپوتامیا عده مزوپوتامیای خواتی وی هنن ناتش وتاندن و لسر وان چن رسمونه yani bunları به her çaraliye به پرسکریکا کردا گریدایی به خواتا خواتي هنرمندان کرد هیدن پاکستان